Kāti whātekau mano nā kai oma, kai hikua i tā piri atu ki te oma taurua ki te taone o te Aporo Nui ki Amerika. He oma, kua whātekau tau e whakahaere hi ana, hoi anō i roto i nā tau kua pahure, wakita te Māori e hono atu ana ki tēnei āhua whakapakariti nana. I roto i te rua haora iwa meneti ko Ben Kepazegi, rua te kaumā whitu ona tau te tangata tuatahi ki te whakawhiti i te rāina. He rua haora rua te kaumā waru minati i Muriake, ko te rātu tulu, toru te kaumā whitu te pakeke te wahine tuatahi ki te whakawhiti anō hoki i te rāina. Hoi anō, mō rangi whata Anne Kuia Morrison, te pauaru a tā Howard Morrison, ko te whakanui i tāna whitu te kaumā toru tau ke te pūtake i hikoe ai i tēnei hikoe roa. Kua tōku nātou i tēnei wā, nā te mea kaoti, taku kaoti tā mātou mahi. E hara te āhua haere mai ki enei tūmomo haere i te kore hekai tautoko i te wā whakamutunga. Nō reira, mauri ora. Fantastic that it's all over. So what was the hardest part? The whole lot. The whole lot. The hardest marathon I've ever done. Engari kaore kore ka kite anō tēnei wahine i runga i tētahi atu hikoe nui. Tini Molyneux, mo te karere.